tātou whalongolongo iai, whamai e te sau malau nau, ai fia inu, e te sau malau nau. Amene. Te sau lai tai au nei, nai te fia inu. Amene. Awa ele fia inu e te le inu ala. Amene, uia ina e sau. Ai te sau e te nau i le atua. Amene. Liu le si tu whai tangata nei te lo so, atu lo nau i nei tai au. Wai le moe ai le pō an pō, nau i te sau. Amene. Ia le atua o se awanoa le lei, o se awanoa matango fie. Ia o mwhai an tātou whiloa i nei tai au. O le aso le nei, o le aso pito sili nei o na umi o tātou pokalame. E lima o na session. Whai tangata nei te e lima session o le aso le nei. Aso nei. Vai oi, au e te whiu mea le atua. Ango whai ako e lima ainga le aso ngai ke ngofo ae le. There's something o te iloa e ka ua ai i a lea o ino tātou. No whalongo ana po. Moses, he was an educated man. O le tangata na o ina. O te lofa i te saule nei tai au le avaloa lea e a o ai oe a o ai maa. A o ai tātou. Amene. O le lotu ele o se mea fo le taua na e halu le lotu. Masani no taua na e ola. Amene. Le ai o le avanoa le te loai e ese le matautia o le atua. Amene, we sauri tai au le nei, e te whaalongolongo, because o le tātou topic i le vai aso le nei, i a pole nei wiki en, whatasi ma nisi a taimi, it's about the qualities of leadership. Qualities of leadership. Amene. Whai tangata na te so, qualities of the leadership. Ngai ke wai whapea, o mea ia whai whiau, no. O whiale me ngai ke iai, you are a leader. A whapeo nei te tua inga, you are a leader. O ia te tai. A whai leis tangata o ilano lau wa inga, kai oi ati oi. Amene. Langa alem whainga kai oi. Ea, sorry, alem whainga kai ares kangaka. Amene. Qualities of leaders. Ke loa ese taua. O le nema tau. Because quality is all about the standard. It's the standard. Amene. A alu risu enga alu la onga. Umaloa lau, o le A, ma le P, ma le C. A leaders, they are A standard. Some leaders, they are B standard. Some leaders, C standard. Some leaders, no standard. Amene, okay, lola. E sau foila. E te fia muli i le kangaka i le standard. Amene, or it's the grade of something that measure against other things of similar kind. Lua kangaka, Mose, lenga kako whaalongo tot. High qualities of leadership. Amene. Mose, o le kangaka lenga kako whaalongo mai ala makanga. O te whaafetai le tua. Anga whaapea e le ai whaateitai ngā Mose. It could be whaale kongu i ele soa ko ai. O lenga e whaalongang po. Yosua, Yosua. Amene. So today, e ila le se kangaka leo ke mga o kau kilo iai. Because quality, not only is the standard or the grade, but it's the degree of excellence in something. Eke le lei le mea lea. Le lei sipi le mea lea. Ai le lei ai ha. E le lei fiti le mea lea. Ai le lei ai ia songa loia. What I'm saying here, o kako uma, we have all have attribute and characteristics e possessa o ele mea ngā, e ke lelei e mea ngā. Amene. E lelei e lis ngaka, ai maka ki ai oe. Amene. Abraham is a well-known man of God. Ke loa ka o loa apela amo, e lea ia masisio kako ila lui fulfalinge, e ke li whaalongo ia Abraham, ile tuspaia. Abraham leo kalongoa ka, e leo le Abraham le whiwhi au I Australia, o Abraham le e li kuspaia. Sino wala limpe va peke lo Abraham. O ai whalongo ia Abraham. Amen. Langa kalangoloa, e oko mekia le oso I lo mafofau. The quality of this man. He's a well-known man of God. Amen. His obedience and trust in God led him through a wild faith adventure. Makaukia, e kaulon me kaul fakukua, e lea ia sesi. Abraham.
That's a quality. Amen. Kalangolo me kau whakokua e whaakusa uma ia peira tatu whatutua o Abraham. He's a God made a covenant with him. Langa nga iai ele soka inga, ma ia le melen tal noi fitian po. Moses e direct langa kalangoa ile kua. Abraham, nga whai ia le nosi le whenga inga lea Abraham ma lea tua, whai sao lea tua ia Abraham. O le kangaka, ngā whekalai sao iai lea tua, ma ave iai le whenga inga lea tua. Ma tu ma vaenga ma lea tua. Amen. He's the father of all faith, who is just human as you and I. Apel amo, o le kangaka ola, sai le lalolangi ngei, peia oe, ma, whaitangata na tulo so, peia oe Abraham. Hai, peia leo tinga lo ulo Abraham, amen. Amen. Fato solo vangu makua Abraham. Amen. Yeah. O le tangata ola peia oe ma. Amen. Abraham's strength. O mea iau ke mga o iei lo. A tau kele yo o qualities. E ei mea longolongo a hai mai lo Abraham. He was extremely wealthy. O le kangaka whamai e kele mea ngai maua. O kei loa ai alu ki whaikau kusiteng a kenese e tuspa ia. O le angoa ngoa i mea ngai ai tangata le Abraham. Amen. He was a leader, man of God, wealthy. Lela e whalongo lai il kenese mtau pisulo whai po lima. O ave foi Abraham ola na vao sa rai. Malota le tali olo nauso. Mo latu olo umalavana lato maua. Ma tangata lato maua I karana. Na lato atu lea ole a ole nu o kanana. Wo o fo I lato le nu o kanana. Mai ave uma tangata ave uma mamea na lato maua. Amen. Ele ial mativa Abraham ngaluenga le tua. He's a wealthy man. O le ngaka iei mea. Amen. Not only o le tangata e mau e tele ana mea. He was obedient. E makaukia le usita I o tangata le Abraham. E le foi upuanga le ngwhaikau. Le ngai whaalongo whai le tua Abraham adu. He obeyed. Kenese sutasi whai upo e walu. Whaasolo mai la ia. O inalo tala noa ai le usista I o le tangata le Abraham. Mai oi Abraham nita e au. Amen. He had enduring faith. Fai po le Roma 5 le fai po surval. Maua fai tau le al fala fai tau le stusi nei dungat kenese le Roma 5 surval. Na ia fa tua man fa moi. Au le ise me fa moi ai. Ina ia ave o ia matama no tele. Amen. Pe ona fetalai mai. Fa pe lava lau fa nau. E makau kia mai wa ia fa tua. Ai le ise mea e fa ko ia la le wingo le mea. He had faith. Ai ele ise mea ai o kilo ku ai po o iai. But he had faith. O lai ele mea. Amen. E makau kia pengo fa ko le ka ulo ia Abraham. O ko meki ale so malo mafofau. O le tangata e matautia no na fatutua. He believed God's promises. Roma 5 e pasuluiva lusful. Ele I vai fo ilo na fa tua. Ele I manatu o ye ilo na tino woti. Po ua se lau na tausanga manawa fo I o Sara woti. Ele I masalo vale fo I fa tua I mea na forfola ina I le atua. A ua maa losi tele o ye le fa tua. Ua vivi I atu I le atua. He believed God's promise. Fa mai e le mafau I o long kingo woki, o se lau kau sanga foi, e le mawhainga koe o iei se mea lea, au ke kau okri e ki oe. O le polo misi lea nga ave I Abraham. Nga kalikongo iei I Abraham. Even though nga whangau ia lona hatali, o se lau ona tau sanga. Toi titi a o se lau ia Sara ai whanau foi. E oi lava I tau sanga na, ai na ta pena lava I le atua o le tino le iai, o le tino e whanau e tangata. Amen. He believed. Ele ave shared kat kong. Abraham, he had an open line of communication with God. E kakala le kaimi malava ngoa, e kala ngoa I Abraham o le atua. Anytime. Amen. Anytime. E kala ngoa Abraham o le atua. E whikalai fo I le atua I Abraham.
Ka ko isi kai mi power kai mi pe ki close le ko o kai fo ye pe o ki no ka o. Pe wa mu lo le lima fa ka kang lo su le off. Bo fa I off ka ko le ko isi kai. Amene. Amene. E pe ye ke le alu fe ka ye ko e alu le ko le kai mi male kai mi. Pa Abraham open line e ka kala makala. Amene. Amene. E ke osa kwa yai lai langu lang me maka mai online mai le ku ya oi le aso ma le aso. Amene. Amene. O winga le leila le ke mga o ye loa. O me ye pe masangi ka ko ka ngoi. Abraham witnesses. O Abraham pe ya o ma. Lang o isi kai mi ka ngolo ka lo Abraham pe o si lo lunga. Nga fenka le ngo I ka ko. But I want you to understand, to know, Abraham had some witnesses. Ayay meha sa fahingat. Amen. Afay wangalo ye ko. Le lau to ket oi. O leo langa sa yai o tangata o la e kukusa ma oi ma. Amen. He had strength. Ayay fo yo nga vai nga. Ia po nga fale ko. Amen. Amu ia o he pe ale so vai nga maso fale ton. God bless you. Yeah. Amu ia oi. Even Abraham. Ayay me sa vai yo ia. Amen. He was a real person like you and me. He was mixed with great and not so great qualities. Eila mea makwa makaukia. Ai vo me vo ile pe de makaukia kile Abraham. Amen. His weaknesses bo nga vai nga mao nga fale kong. He was fearful, coward and a liar. Kene se lus fulu fai palima. Ele o fai mai o ia tia o lo tua fina ia. O ia fo o fai mai lava o ia. O lo tua ngane ia. O le manatu tono o lo to mo ulima mama o fai ai le nei mea. Kalangar kupu nga fa koi kiki a maur kupu ya Sara. Aisha, pe pelo Abraham. Amen. Ba yoi. Awe ke pelo lo ko luanga ia ke o ma oises. Amen. Amen. He was fearful. O le popole na Abraham ma le fefe I fasioki le kupu. Langa Sarah o le kaimilea o makosa, but she was beautiful. Aisha o le fino le tua, pui pea le kua, e ile polo mise le kua le ku iai. O le afakaungu su Sarah. Amen. Ke mga ala I loa I le melea. Abraham, even though o le whakokoa Abraham o le makua makaukia, but he was fearful. Ka fefe. Yeah. Pe pelo e isi ke mi volele u pe wa fa pe ia pelo la kiki pe pelo pai si non lo pe ke lo isi pelo pai se ye alu lunga ngai vai le pelo nga amen. He was a liar. Pala ai fa ye tupu o lo ko finge. I didn't have any time to look at it, but ngai le fai kau o fai kawai. Actually she was. But I think ole half sister Abraham but o kele yalu kele le menga, but I believe ole kala lenga why easy can we take for granted yeah that's the fear le lo pe ole kelo but it's a liar. Ole pepelo me ole pepelo ole lupo ole amakanga amen. Aua lai ke e ke kilo fol mai ngofo makau ke ngi me fo ye. Bai ke wa isi kaini. E ke ngofo mapi fa manga ye fo imenga, but it's not right. Amen. He struggled with his faith. Even o le fako ko Abraham, but he was struggle. Amen. Ele le yo pai le o le struggle o langa fako ko. Amen. O malama I for kai ao wa wa ko kimu kimu nge yaso. But ye lo le leia o le melanga wi Abraham e makau kia. O ia le tamā le whatutua. O le au whatutua. But even him, he struggled. Ui whankam whika. Amen. E le whaingo fie, wen whakwe le kua, awe loa tali. Amen. Ave. But I believe it's sad inside e ke langonga. Amen. Leadership qualities of Abraham. O mea la ia le walango wa kua mea. E ailo, Abraham e kukusa le leia maleko inga ngaka le ke ai. We had strength,
we have weaknesses. E yei mea kako se, makako whale kong. Pengo whak, amu ia oi. God bless you. Te awha pia, e le ai mangiou whale kong, mangiou se. But there's something going on. O le kele fo la mea, o mea lo o maya. E pe e whenka, e sea fo ia nga, o ngi me fo ia kele ia mea makaukia, e le teita inga tangata le. Abraham had many outstanding leadership qualities. Many. But I only bring 4. Langa o kelo, e 5 kako session naso nge. Longa winga afa peo ke mea uma, ia se laus fulfamea, si le lan marolo isi session. But I only bring 4. Amen. He was godly leader, o le kai ke le siango. O le kai o le atua. Amen. I believe that makes every different as we consider his leadership quality. You know, e ei kai o le lorolangit nge. Ai ei tai ua walawina o tangata o le atua. E ese mai alu kai, pia whapeo o e la tali o le atua. Amen. That makes different. Halleluiah. He's the Son of God. O le afine o le atua. Amen. Kiro kanga kai oe, e ese mai a oe i tai. Isi kai. Because he's the Son of God. Godly leader. Ia, belanga whao ke lo le lau tala noa la titi ai tai au le nei, e leo koe umi, I believe it's halfway now. He was good at negotiating and compromising. De le koe inga mea lea. Lea mea ka o negotiating. He was a warrior and military strategist. His faithfulness. He had compassion. Number 1, he was good at negotiating and compromising. Or negotiating, or chala pule. Sit down, talk, talangoa. Amen. Le falong feita mai el kenese na sutolu fait mo suko. Wan wai apera amona e kupito, o ia mala na vahama na mea uma, o lota fo ifa atas maia, e o le tuitonga, ua mau o te le lava apera amo i manu, ma a rio, ma auro, ua aru fo o ia ila na malanga na ile tuitonga, ua oi peteli, i le mea lava sa mua i ai lo na fara ie, i le vao peteli ma ai, o le mea na iai fo i le fata fai taulanga, sana mua i faia i le mea, ua wala au atu apera amo i le suafo le li, o lota fo i sala o ma apera amo, sa ia te ia ma moe ma povi ma fale ie, ua le ma fai lava ona la mau fa atasi le nuu, a wasa tele lava la ua mea, ua le ma fai ai ona la mau fa atasi, ua femisa i fo i leo manu a apera amo ma leo manu a lota, o na pofo ia sa mauai sa kanana ma sa perise le nu o na fai atu leo apera amo ia lota a walava na ife misa i ta ua po a ta ua leo manu a wa o le uso i ta ua e leo iau luma e ale lau ele uma se e te ese mau a fai e te alu le tu tawang vale o na o waluai le tu to matau a e alu le tu to matau o na o waluai le tu tawang vale. Amen. Ese makau ki o le au fai tau ni tala lea. He's the man that he had the wisdom of God. E loa ai whekuku ngai le mea ka kaunga whai. Whamai el tana tuspai alenga i whalongo ai. Kele mea ua maua e lota, kele mea ua maua e Abraham. E o ia na au na, it's quite a lot. Whamai lea wa o inga whakilinga, wa amaka nga pe lele e fevesi. O isi o kako, e vevesilo, e ke kua la mo low side, e ke kua mo Papakura, e ke kua mo Manurewa. But negotiate, e whekuku ngai, makapenga lelei. Whamarika la Abraham o ia lota. Lota, he was o le nephew o ai fo o Abraham. Whamarika la Abraham o ia lota, vai oi, ke le manga e vevesi ia tangata a oi ia matangata mai vai fili. If you go to the right, I will go to the left. If you mua ele va pemana Abraham lota vai oi alu piko le la ulaku le ai you choose first.
negotiating, compromising, ai kilo ia ile melea, lenga whaia, e makaukia. O isio kako, makua e lei loa, nga saua se whawhikanga me vesia, e ke oso o ngolo wakali, e ke oso o ngolo wafingi, e ke oso o ngolo ngakala wakalesia. Sit down and talk. Amen. Abraham suggested that they put some space between them. Suggested nga fight. May ele ka kau ay misa ia ka ngaka ia mau tangata. Amen. Ka o le uso. Ma ia lisi e sin ma kau kia o le nephew afa mai ia Abraham ka o le uso. Ai fa longo ka fa mai so nephew de brother bro. Amen. Kala Abraham o ta o le uso. He asked Lot to choose first where he wanted to go, to take. Ave lava ngoi let's ngaka. Ave lava ngoa. Afa pe ave awa lo ka kongo. Anga fa pe e ave o le ala me ko o le menga ma Abraham. Nothing else. He gave you the opportunity maleava ngoa e fili ai. O kala ko spa ia vai aku ia loka makua launga kasi al fangu ako alea. Anga fa pe ala le se me ko I believe ol me anga al ma Abraham. He asked him to choose first. Avela mango e fili elis ka le hale me le aisia langa lenga e fa longa po e le ole me anga ki ki ai e mangui ai ole mea laile akua. God has something for you, for us. Laile me la ua umang ka penga le akua mo oi. Amen. Amen. Langa ai alu e ke faikau ile kalanga. Ia o inga lenga sa wela bi ole hanga me yang ki kilo i loka. Amen. Then he made his choice to settle in Canaan. Abraham decided to separate from Lot instead of having their shepherd. Mai faile melia e babai fo lele o inga ia awanga I femisai. Mai fe ka ko combine le ke le sau ke vai fo le o le vai nga le nga so ale ai hale ma ko vai nga I le vengi vai nga. Amen. Amen. Ai pau pa ele ngi vai nga fai me ia. Kasi ale vai nga le tua. Amen. Amen. Awangi e mga kufolele sili, we are the one, we are the best. Awangi fieke, may auki fieke, auki fiekama. Abraham decided to separate from Lot instead of having. Why? Only negotiate. Ike ngofo le mai kakango. That's what thing that. Le ai fai so o ale melanga. Amen. Ang o isi kay mi fo lele e ka wala ko kanga kay ki oy po ol fi a lele ke mga ko ol fi yeah. Amen. A warrior and military star. Kinese sufa on ka upo nga el fale nga fai pos fuluano. Wala toa vea fo ilota le tali o le uso Abramo. A toa mana o loa. O ia fo isa no fo iso toma. O na oa ileo ila tou. Watu fo ile tasi wasawa tua ya Abramo le Peru. O le sa mau aluno ma Mary. Sa amori o le uso esikolo. O le uso fo io aneri. O ila tou no si fea ngainga ma Abramo. Fa alongo Abramo wa vea lo na uso le taua. O na saunia le e io tangata e o wina na whana nau ilo na ainga. E to tolu se lau ma le tolu nga fulu ma le to avadu. Ma tuli loa ya te la tau e o i tanu. O ia to fia fo I au o na tangata I le po. E tau mai la tau. Ma fafasi ya te la tau. Ma tuli muri au ya te la tau. Wo o I hopa I le tu tau anga vale o tamaseko. O toi maua fo e ia o loa uma na maua mai e ia. Wo ia toi maua fo I lota. Ma lona uso. Ma ona o loa. Ma fafine. A toa ma le nu. Amen. Ko e se fea sko inga ia sionga nefi. He was decided to go this way. Makikilo ia I le manga ia lenga va ia le makanga. But it's sad. Ai wa avea mabea. Fa mai kala le fa kala ka su fa al fal fi ka le fa mai ko fa kupu. O su fa ia kupu ko lima. O mela le ia tupu ia fa inga le ngo foi marota. Lota.
O ingale ilo te maila le mewa kupu. Ua wha umakia ma ave whakangako kawa ave ma mea ianga ngai alota. Ave malonga ainga maanga o loa ave maloka. Amene. O le tala lantus pa ia. Whai mai. E ei la kangaka ngā sao mai. Sao loa whai a Abrahamo. Amo. O si o nefu. Amo si o nefu la ua. Wa ave whakangako kawa. Pamaila le kala pa ia. O le vo kako lo sole. Ele ai ia e mafaya nga o very fatanga tatau ia lau fana ul fa o tangata le kalesia ia o ka military he's a warrior o le fit tatau o le kala kus pa ia fa mai nga fa longo ko inga le melea then he appointed kangaka wa umanga o inga e tau o fea mai kangaka o kangaka I kokongo longa ainga amene o ke kawalu fu e mai kangaka lenga e o inga kongo la konga kawa amene he appointed 318 people o kangaka ua ka penga le lei ma o inga le lei I believe they know what to do mai aluno male attack le po so what happened ma lo fa ko ilalo ya kupuia koe amai uma lota malanda whanau. Amai ei ma ko pa uma mea nga ave uma. Amai uma o kala kuspa ia nga koe maua uma mea mea e ke le lusi. Amene. Maua uma mea nga e ke loa mai mau. Pea i loa whamoi moi le atua. O le tangata e loa o ina e tau whalea nganga. Amene. Amene. He saved Lot's family and possession. Abraham was quite a warrior. I believe lenga pipelo siong finge ia. Me yang faye. Amen. Ayawe. Tao mai loa sole wa makea ya. Nangango fayakwa yai. Ki ngangai loa so toma mako molo leo ki ngangai loa Otara ngofai ai ai ngofai akwa ai now lota le ai o ke lo fa kwa pel me nga lenga tofia ia sunga fiti Otara ngai makau kia amene bai fa fikaya le ngofa longa po bole ko ise fa finge o ngole va nga yele ngi kuli ese please awar kuli akwa ngai o ya amosa aku kuli ngai lunga amene Abraham saved Lot. Tole, like kikile langai. Toi maua e Abraham, Lota. Asia, ore kangaka. Ai loa wa o le lei. O le loku foi. Ileu se me foi le kauang kako o pa ya wa o le tangata. Because o kangaka eli kaua e Abraham o ia kaua melea. O kangaka ia nga filifili, famadala tuspa ia na ia hao o ina. O fia loa. O olor kami ng mga amia. Those are the one. They do it. Amen. Faithfulness. Famaong. Yeah. Abraham has been faithful in giving and receiving. Giving and receiving. Faithful. Faithful for. Faithful bow on a Moses mea. Amen. Kinese sufafa I bonus full of focus. Hopefully that's the one. Yeah. Vitamal to sinafa. Ia whaaftaia fo ile atua sisiri ese, o lena tu ina mai o fili o lima. Wa foa ia tu fo I Abrahamo ia te iau mes fulua ia iau mea uma. Wa fai mai fo le tupo so toma ia Abrahamo, tu umaya ia te au tangata ai ave mo oele o loa. Mai, o fai pulea, is faithful in giving and receiving. O kala lea, fai mai, inga wa umar kawa lea, saulole tikupu fai mai, ua ia whaafetai lea tua o no Abrahamo. Amede. Ai saule si kupu ave me ya Abraham famadkala kupu lea Abraham ia koe avaku umala ia mehia nga ave le au paua me te mga ai mai tanga kamaha ai eila le tala Abraham na fitau le fai polu fulua wa tali atu Abraham le tupo so toma wa si ila ulima ile le atua sisi ese
e ona le langi ma le lalolangi. Ole mea lea, pe ngō whakawale, faithful in giving and receiving. O isi mea eke manguia loe mea lewa lau mai kangaka. Whase sēno malo mafo, but he's faithful. Whamarika la pera vai, wa umanga si ilo lima i lea tua. Lea runga belea, umanga o whaku i lea kua. E le mea whai. O ke le kalia la mea, langar kala kuspa i whai mai. Whamarika la pera ama, ke le mangao, nge e mangaku o manguia, o ngo o mea ianga e au maia. Lei o lea kua lenga si ilo lima, o lea kua ngai manguia ai. Faithful. Whamaongi ko inga. Amen. Amen. Kalanga vai leilo le leia kupu kol selang sulval kanga kain kawar kawa e makau kia. O kanga kalanga le mga ori kupu evak. E mai uma mea. Famar kala Abraham. Ayalu li tala le famai. Mar kala Abraham vai. Awa uma longa ai el kol selang sulval. Lava mea nga mo kio mako. They had been fed. Amen. Awa ma o ala halu fat. Au ki mga afu kian absesi bea. Amen. 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 Fai loka ko mea ai foi lele a. Ki nganga i loe le ai lau fai au ala ki koe halu fa ma abele sipu. Ku nga mea. Faithful in receiving and giving. Amen. Being faithful. Amen. Ang oisi kemi foi ele leile kako. Ai o loe mea o mea ai. Makua le fa maong ye kako wa. Nga e mangaku i whale lo mga vai whawhele mga volis kangaka. Being faithful. Giving and receiving. O isila like kiki le kiwi. I'm a unfaithful in the receiving. Receivers, can receive ma ala alwa kwa ilumba mga vala ko ya. Unfaithful. Okay, compassion. Or compassion. Or le alofa muki bali. He had compassion for the visitors. Or kala le ko fai kaule fai le tap su val fai pu. Le la uma mo boy o lima. Wa faali mai le ia te a luna o ma Mary. A o nofo o ia le fai to olon fale ia le auli. Wa te pa e foi o ia mai lo atu fa auto foi. O lo tutu mai a te ia tangata to tonu. Wa ia lo atu. Mo e atu ai lea na il fai to olon fale ia. E fa afta ia te ila tou. Ona i foto elele o ia. Wa fa pe atu foi o ia. Leli ia. A fai walo fai na mai nei ia ue oe. Awani e mali uloa ia te au lau au auna. Se i au maisi na vai e mulmulwaia o tou vai. Ma o tou malo loi lalo le la au. O te au mai fo isi na me ai e fa malosi ai o tou loto. Ona o tou o ai lea. Awa o le mele o tou o mai ai la o tou au auna. Ona la tou tali mai lea. E te whai alava. Pei ona e whai mai nā. Compassion. Kilo mai lota. Ko waka leo mai. E le whai mai. No. That compassion. Nganga kilo kwa koe inga sawa vadi mai kanga kako. O longa lofa muki vale. Whamai iri, he got up and ran. Ka mo'i e kanga kaia. Amen. O kako isi ke ingi ke vai me roa kua kawalai la kuruma. Pai ele sisi i. Yeah. But the makau kia kala lea. The visitors. O ka ngaka i ngatis mai. O ka ngaka i leilo Abraham. But he know. He know. Aisha langa o tangato le tua. Ai vai kalangoa Abraham o yang kalangoa i la uri ia. Malikala le fa makala. He know o ka ngaka mai le kua. Amen. Au dia so nga faia i si visitors ngai o kia o iskei. Tangato le tua. That compassion, o le alofa muki, ya o ke lero pe sa nga fa le alofa muti vale. O ngau no loko i ka ngaka. Amen. Ke va ai ko loa, you have that heart of e ke kali malo. E ke mga fai ne melele. Mai au ko ke o. Se o wa mai se po vai ko ke wai mulu wai ko vai. Fai se me ai so fai asa. Sara ka mile wai vasu ka sang. Ya, ang si Abraham sa mola sawa ba ko mai ki po fe mai fa me ai le ai. Pamarkala pa so fai le lo makua e alu Ya. Kapenga sa me ai. Awa ele ia isa akol kai ile. Amen. But that compassion ni longa loko. Lenga fai ai. Boso timing when he saw them he ran to meet them and bowed down with his face to the ground.
Mai waifo. Ia, o ai lako waifo ia, Abraham. If you look at it, not only compassion for the visitors, his compassion for others. Waisi kangaka. Langa oisi kangaka, oisi mako, oisi kai whare. E compassion kangaka ese. Ai makwale, ai masau compassion lau whangau. Amen. Amen. Mai lo ma lo, mai melelei uma, ipu wainga, ipu kioaka, ipu makaikae, ipu aulo, e whai ele mea ai. Awa whioki a seu whangau, ele ia ai ai ngā ipu. No compassion. Whai kalwhai palu fulua. Ona tuua leo le me nei tangata, o atu I so toma, au Aperamo, o tu pe o ye lumo Yova. Whai palu fufik. Ona tali atu leo Aperamo, o whaape atu, whaauta mai, o au nei le fuefu ma le ufuefu, o uwha maa losi tautala atu le li. Compassion for others. O kala lea, umaloa lela ao kangaka ia koko. Bo kirikilo aku ia so toma makomoro. Mangkor kemi le lele wha umuki ai. Whamarikala lea kua. Bo au la ngonga le mangongi le amio le anga la wuri ilanga. But that compassion, e makau kila, alfa ipu la rufufiku. Kwa whikalwa ipu rufufiku. Ona tali atu leo Aperamo, o whaape atu, whaauta mai, o au nei o le fuefu ma le fuefu, o uwha maa losi tautala atu I le li. Yeah, kirikilo loa. Aisha, wai loa le lei Abraham. Le mea le la whai le kua. E kangaka amio le anga. That compassion. Pai, au ki kalo le kua wha umakia. Le amio le anga wha umakia loa. Le mo le wakwe le kua sa le kua. Amen. O le kalala lea, ai le compassion le koi inga. Ngā whai e le kua, ngkalango e le kua. What about o la iei en kangaka le lei o. I soto mamakomoro. Mai le kua ai ai kangaka. Ia o le ale whakauou. Whamarikala Abraham, what about if it's 50? Le lei parking i koi 50. Ka koe le lei parking I kupe ake le lei mea le kua. 50 people. Mai le Abraham, yes. A whapenga ka 50 amio lei. Amio kong. I'll save them. E loa le Abraham, le loa Abraham, pe se 50. In case ele akose 50 anga te mai, what about 40? And God said, yeah, okay, 40. We'll go by 40. E loa le Abraham, e whai as whainga kāo le mea le kikirei. What about 30? Lord, 30. Whamarikala le koe Abraham. Okay, if it's 30, then we'll go. So, pema Abraham, sorry. Le lo penga le hainga al whaiwhi au. Ele akose lus. What about 20? 20. Marikala, okay, 20. Ngā o ai lalo, I believe ngā o ai se fulu. What about 10? Amen. Ia, longo inga a se fulu. Ia penga ngā kasa se a inga langa iai. But, o le mea lea le compassion. O le alofa leo, e ke alofa I kangaka, isi kangaka. Le whao lainga. Tau ke o mai ai, ke usu mo leo kai au, wa paka se ka avale se kangaka ese. Hey! No, whai kangaka, ele ai ele. No compassion. Alofa kangaka ese. Ke le isang masau pakal, fale on pakal ai wala. Alofa kangaka ese. You never know. You never know. Are you okay? So we finished there. Right? Okay, one more. Whaipakor sukor. Ona afio leo Yehova ino wa whai ua na whetalainga ia Aperamo. Wa toi fo I leo Aperamo I le mea e mawai. Abraham felt compassion for the good people who would be destroyed right along with the wicked. E loa Abraham, ai se kangaka peko, kasi se kangaka le lei. I avea mavango ai whaasau ai. Amen. Abraham's willingness to advocate for people. Advocate, sau whainga runga ke meu whang, o kasi le mea, advocate o lo walwe, ke la vea I mai sefe mai les kangaka. So soangi whapikau ni ma mea lai mawai les kangaka. Amen. Advocate. Ai lo lai mafakia. So soangi ai. Ai lo wa ako lai mafakia.
Ai ko sa ako am sisi me ko dele hakili ai. Godly leaders are able to speak up for those who are not in a position to speak for themselves. So for Yesu, amen. Tono le la tatu o loa, ile isi tatu mta upu le la so, tatu whailaunga o sunga ya pasta mosa kena, ia le la wala mai ai le isi tatu wa semina, ave sa upate whawhilo ai ai le wauna le tua. God is good all the time. Tomaya nga paia take over ma ea o ina I mato uma la vei ma mana mai mana vanga mai laua fionga fa au penga I mato